Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang semakin tinggi nilai kita di sisi Allah ketakwaan kita, kemuliaan kita, semakin bagus cara kita kepada sesama manusia, semakin tinggi nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebab itu Rasulullah menyatakan, "Khairun nas anfa'un linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi mana yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya Allah hari ini, mari kita meraih. Allah menyatakan, "Inna rahmatallahi qaribun muhsinin." Sesungguhnya kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat baik, yang sehingga ini membuka hati kita untuk senantiasa berbuat. Namanya istiqamah iman, istiqamah ibadah, dan istiqamah ihsan untuk 11 bulan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa amin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri al-hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna al-faqra tiba' wa inna al-faqra ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.